Kazirangra National Park Baguri along Animal Corridor Amenpen Rongpho Aradatum Kisung Kepuna. Pini Terepo Chikloni Pike Cap Arni Lakhain Koira Trok Duar Baguri MSC constituency Kaparlo Baguri Angkang along Sorkar Pen Kepatek Pon Animal Corridor Mate Marat Api Kacheleng Atwar Keparlo Karbianglong Rongpho Sonsi Sarkim Singnar Arong Holiram Ingleng Arong Langtuk Rong Pi Arong Bachim Singnar Arong Lapenke Kamson Rong Pi Arong Larong Phoke Animal Corridor Mate Marat Api Kacheleng Atwar Keparlo Pon Puchinisi Kedamtang Tang Achikloni Pain Koirai Si Arni Rat Thurpakpen Kachesong Padopondo Lapenke Abarim EM Benting Terangpen Nangke Pachini Dun Atengke Golaghat District Lapen Karbianglong District Keparlo Baguri Kedo Aradatumaphan Pachini Nepin Pen Sorkaratum Kepathikpon Mate Kejongpon Animal Corridor Kibipon Puta Nang Pachini Dun Thu Puthot Kepachini Pon Tengke National Highway Pen Karbi Arong Don Pharopho Keparlo Lapenke Karbianglong Thomas Council Pen Kikim Pontang Guest House Ahem Tun Pi Setame Corridor Parlo Pondetlo Puta Han Pachini Pon Thu Anparta Abarim EM Teranga Sangho Pen Choningri Dunke Social Organization Atum Cherap Cheto Dunte Mesenji Pusi Alang Lipen Ningjepon Anparta Non Tikibom Karbianglong Thomas Council CEM Dr. Tuliram Longhang MLA Dr. Numol Mumin Lapen Local MSC Anparta Karbianglong Thomas Council Forest Board Chairman Richard Togbi Alang Litum Bangso Corridor Alam Thiaputhak Kangsai Dunjapan Choningri Padopon Animal Corridor Adim Eviction Kepadu Jiaphan Alu Kepalerok Penajok Nonke Ratatum Kaphere Nangsi Dolo Lasi Prabjin Pen Karbianglong Thomas Council Pen Lahihi Adimalong Pajok Dunang Jipusi Ratatum Pen Karbianglong Thomas Council Aphan Choningri Padopon Kazirangra Pen Andrew Hanse News 7 Notice Nitum ratat da chini nepin pasi nitum rongpho Holiram Ingleng Sarmen Singnar Langtuk Rong Pi Kamson Rong Pi Bachim Singnar la rongpho ke Animal Corridor busina parlo delu amasi Animal Corridor arona teng pulang te 2019 api henki kim an ke phangno aji kita arondo apen 2019 api mangke methang medi pota long le rosta hem kim long le lo lasana aron si lo ya lasana aron lo pulang te ni dum mangke da long le pota record teng pulang te 1939 British sarkar hotan sini tunge medi pota do non mangke lahaya long le land record document semua kan Karbianglong sedolo he. Lana abari marong non make medi kota long lelong tahem cikim long le punte ni ke siksa lo. Sila kado alam Karbianglong CM ya matum hata alang punta cini ne ye pasi ni tum dam si cingki cetan namlo ni tuma du kesung alam ta cetan nam arlo. Non ke napajogi ta non Dabom Council kerja agak tu CM ya matung fansi nongge dini kelo. Macam tu lah laso koridor longpho kimi. Ceng aku ke long fleet besar yunong. Haldibari Animal Corridor lepas Panbari lepas napun tu nongong desing tu. Ya apa teng ke Haldibari Animal Corridor ke elda nak puri de. Aku Karbianglong kan ke already Animal Corridor biar lo hala high school pen hati kuliah tu high school men bagai tu Baguri high school pen hala pu hati kuli bagan pan tu koharan tu loh national highway are 3 kilometers ne ke pidar lo gapna Animal Corridor kam Northern Karbianglong Wildlife Sanctuary ansilong le pidar lo non kalau itu mang ni tuma rong anda palu sudah non mangke munit ke do rong bari malong sia ko na parlu thu aku na palu sudah kijing wai bang lu na than lan na lo sini dun bang non api ko pidong klang ko nela bang sini la lagi sani tu mangke dak hem cikim long lelu pulu te siksa lo tu ke bagi cisong bom poni tu ke